Salama sitamu mali lante kula na kamasian kipuang. Atu temo lata basa siya lata nandungan tu kadan na puang. Ia mo lulamay kadadian pasala 40 talu angka mak pelima sila ko mak pengkasiran na. Kadadian pasala 40 talu angka 5 sila ko angka mak pengkasiran na. Kadan na puang na kuah susite. Apa iya kita imi suai tu adingki tak duka kimale rokko. Belana nakua kadan na tu puang mak parenta lako kaleki. Tae mi madin untiro pole lindoku sang ngadinna ke misolanni tu adimi. Nakua mi tu Israel. Ma apai ammi susai susina to ammi lora umpo kadanni puang iya to kumua dempa tu misa adimi mebali minakua nakali otok-tongan puang iya to umpe kotanani tu diona kami solanasang sia diona rapungki nakua tuo siapa rakatu ambe emi dan siapa rakatu misa adimi mebali mokan susi tu tongan nasiamo umba laki kuah unisan ni kumua lama kada susi tetu puang iya to solan ni sai tu adimi nakwami tu Yehuda lako Israel ambekna eloran ni te to mangura kumale sola kike de male anta tuo dak tamate la kami la kamu la iya tu mai anakki aku untanggung ite to mangura midaka laku mirakaleku iya kita ikusolan ni sules ya kita angku penoloy lako kalemi aku mura urenge tu kasalan iya to tontong saya lakona amin. Lan pak basan iya te di pakondi lamisa kadai iya mutunakua pasanan kembongan salo anak puang Buddha temai agan nenek membali lan katuanta pak tangaran penggauran pak panakta keratasan sia sengak-sengak na tu nenek bang membali si turu lumikan na atu sia agan tu marasan dadi kembongan salo anak puang manasa ditirolan pak basan atto temo umba susi kami balian na tanan pa inan na Yehuda diona pasanan tengko lako parapuan tontong bang pa turak pak padang dadilan tondok Israel ia moto anna swapole itu Yakub tu anak na male lako Mesir la unnalli kande ya bangari na kilalai tu kada di pukadan ni ton namale dolo lako Mesir kumua tae ni makdin untiro polit lindoku sang adinna ke misolan ni tu adimi ya mote kada iya te tum mabanda na tanga Yakub umbala na pakuan ni umbukai belana tang mase papenana la unneloran itu Benyamin la male sola kakana la komisir nibalim itu Yehuda nakua susilan pak basan mapingkan sirah aku tanggung ite to mangura midaka laku mirakaleku iya kita ikusolan ni sule siake tae angku penoloy lako kalemi aku mura urenge itu kasalan iya to tontong saya lakona kumbongan salo na puang indemo ke tunane Malaysia kumua ina na pasaka puang tu Yehuda moreira ka anna ulendui ma rupa-rupa agan mabanda siya kamasusan Yehuda di pasaka kumua ludio mai batina la nanei butu temai datu kapua saya lako Mesias
Kumbongan salo na puang ia kidikua di bin misa asanan. Sipa siatanan painan na si misa-misa tahu mukun membali lan katuan situru atu situran. Mapa diki kiramban temai agan dadi belanna mi bandai sia mi pak diki. Kumbongan salo na puang apa tontong ladi patongan kumua pangalu na puang matua manapa sia inang ladadi ta manapa mo lako pangalu na puang anna popendadi ki saruran rongko susi tu nakarang sia na pamanasa lako katuan na to Yahuda. Kumbongan salo na puang rampoin demo te kadan na puang parampo lako kita solanasang tiko de nupa anna mendadi arang lan katuanta. Amin.